paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Hoy, nagpuskul day tabulsam angkal. Madlaw-madlaw nga ado ti kwartak ita, kwarag. Ado ti kwartahan? Kaya't mo makita. Wan man angkal, kita man. Nabayagan na jak nakakit-kita iti adu a kwartakait. Guray ka. Oops. Kita. Ha? Hoy, nagadun angkal. Sagsasang haribo dito. Hoy, nagadungag pa iso ti kwarta maangkal kaw. Di na mati ka. Mamati akaw angkal. Anyang nga, Chip. Mararami dito, paradaan. Talaga nga awan pala. Naguray tayo lang iti pasahiraws. Siya, tayo ko ba? Anta kwartam. Awan. Mabaling mo ti umutang iti tersena ni kagawad ko, anang. Utang? Wen. Utang? Ay, sige. Tainak umutang. Ay, nasa anak apo manaw dito'y maray aging gadinak pautangan. Di orag malmalam ka dito'y tersenak. May sakilo laang matabagas, dinak pa'y pautangan. Ay na, sa nga kabanan di utang mo dito'y tersenak, adi mo pa'y nabayadan. Kagawad ko nang. Umutang akman. Jak to pa'y pautangan ni Marituyang, si Kantulaki den, kwarog. Ha? Iso ajak kayat ti pumanaw ditaw, tadinak kayat apautangan, kwaraw. Sana siya ti umutang. Nyanggal kaw. Ay, ni Kapitan, Wine. Ilistam ka na, itinagan na. kunak ano si ka ti umutang. Imbaon naklaan. Anya ti utangan na, Na, madiday to'y apay ngay apautangam ni Kapitan. Siya ako marem saan? Bayadan na matlaing nga dagaws. oh, nangagmaw Marituyang. Bayadan na dagos. Angam si ka, manun atawan di utang mo, ngam di mo pa'y nabayadan. Umutang ka nun ni uncle ko iti arak. Oh, arak pa'y ti utangan na. Siya kat bagas ti utangan. Tapno agbiagak. Ni Kapitan arak laan. Ahay, di mo patpatsyun day ta kumaray, kwarog. Anya pa'y ti ilistak nga utangan ni Kapitan. Arak manay. Na. Nailista ko. Bayadan na kanwa dagaws. Sige, ibagam ta nakalistan. Ay, nayunak pa iti pulutan, kagawan. Oh, makitam pala. Diyadan inuman ta. Talaga, pinay-pay sumtim mo utang, No imbagak nga umutangak. Umutangak. Ay, imbag man ta pinautangan na ka, Chip. Kut no saan nga agpapautang ni kagawad ko, anang. Imbagak ka ni uncle ko ti imutang. Ay, isumit lagayam ang pinautangan na kadagos. Kapitan ko naman. Chip, sino nga itagbayan? Sakto na. Sana ni Kapitan? Di namot amo nga inyutang kaw. Ay mo na niya. Saan man natila damdamagam? Ah. Aginjoy takiti pala. Shot! Naa, kaluklukat ko pa'y laang addakan. Sinapsapa ko na. Lunis ita. Bareng pautangan na kaun. Bigbigat aday taot, utang ti bagbagam. Makapamalas iti negosyo day tamaray. Ay na, pautangan na ka din, Maray. Saan nga rod amabaling? Ay, nagrigat kalakit din ay akasarsarita. Sika tinarigat akasarsarita. Sige, maminsan pa'y nga ibagak apautangan na. Saan nga rod amabaling? Anya ngay nga raw. Pasensya ano kasta. Sige, mapanak umutang kin ni kumarik abaanang. Sige. Ijay ti papanam, taadaw ti maipautang na ken ka. Umayak man umutang, Maray. Imbaglakit din tada maipautang ko ita. Anya ayat utangam. Bagas laeng, dinakmet kayat apautangan ni Marikwana.
Ay, talaga asaan nga agpapautang ni Marikwanang. Narigat ka nung amin ti agsingir. Apay ngay ni Kapitan, pinautangan na mo. Eh, saan mo't anapan ni mutang ninteng? Imutang, imbaon na ni Kwarog nga umutang. Aya, Wen maray. Siyak, bagas ti utangak ngam dinak pinautangan. Idinto ta ni Kapitan, arak ti pinautang na. anya. Iso at talaga nga unfair deta ako marita. Gaputa Kapitan, pinautangan na. Alamaray, tayalaan ka iti bagas. Mano aya akilo ti utangem. Nasayaat mat kasi mangpet kan, inteng. Tapan ko binayadan ti kuryente ta. Kaya dagiti daddo mapay ababayadan ta ije ilay. Kita man ti resibo. Na, diskumpiyado data. Nasken akita ek dagiti resibo. Tama nga no sa bali mo ti binayadam. Data di binayadak iti kuryente. Nasayaat mat, no mabayadan dagiti utang ta. Ang imutang ka kanumat ijay tersena ni kagawad kwanan. Na, saan mo't nagkuna nga imutang ak ijay? Ni Marituyang. Imbaon mo kanu ni Kwarog nga umutang iti arak. Anya? Ay, aramid man ang data akwarog Ay lawlawagam day taabanag inteng. Imutang samot jay ka anakam adi mo ammo. Kat tinagan mo ti impalistana. Apay nga imutang kakit nagan ko ti palista. Arak pa tinutang mo. Isin ka na. Ay, sana Uncle Sam. Ay, tapisin ka, tapno agnakam ka. Ops, ay. Nakalisi Up. Ilayat ko. Anay ko, nagsakit. Anay. Ilayat ko pa ilayat. Anday ka nga anday. Nagsakit. Pagbilang ka pa imut, Sige. May isa, dua. Babayang ka! Ay! Wala! Marayan tinoko. Maray, inungungtan kanumo ni Kapitan ni Kwarog. Ay, pudno day ta, Maray. Imay ngamin ni Kapitan dito'y tersenak. Kat dinamag na no anya dagitay inutang ni Kwarog nga impanagan na kenkwana. Anya nga binaya dagiti inutang ni Kwarog. Arak, Maray. Ay, inton maminsan, Marikwanang, saan mo nga ikan ni Kwarog iti arak? Uray ibaga na nga impaalan ni Uncle na. Sige, maribanan. Ta saan nga ibaon ni inting ni Kwarog nga umutang iti arak? No umutang man ni inting, siyak ti ibaon na. Saan kat ani Kwarog? Ay, apay agsangsangit ka, Kwarog. Kuha nga, may. Inong tanak ni Uncle Kaw. Tapay. Imutang nga, may. Kat isutim palistak. Ay na, madimot ngamin at inaramid mo. Uray asino kat agungag. Nanatuyang. Hmm. Mabalin ka di at dituya kon balay yung agsangay. Ay katwan Kaya't mo ti umunag. Sana. Dito'y latan parangan yaw. Ay, kaasi ka mag... Sige, isangit mo, Kwarog. Numalag-anan tabarukong mo. Angam na, di mon ibagbaga iti sabali nga inong tanakan ni Uncle mo, Tapno saan da ka akantsawan. Agpaspasada ka mo, Chef. Siyempre nga, barang makaduwa kita. Chef, damag ko ngayon nung tanakan ni Uncle Mau. Hindi mo matan ibagbaga pala. Pisangak man ang tangiwat mo Manan? May babainak no kasta ti bagbagam. Awan gayam. Di ka nagpasada. Apay ngay? Mapantaginaw. Baka inton mabartag ka, pisangin man ang tingiwat ko. Ay, sana. Talaga di mo malipatan tayo niya. Basta, mapanta. Sige. At tagayam ni uncle kung aglaklako iti arak ijay ilay. Ha? Ijay ti papananta.
Nabartagtan, Jay. Sanpay. Nabartagtan. Di kan to pa makatakderan. Aya? Ay, patasak man ti tumakderap. Ano ka, mapangkag bayad ay. Ah, apa yung bayad ah? At mo sawan na awang kwartam. Awan! Ay. Sanda talap. Pagawin din na dito eh. Naginuman ta. Di utangan ta. Anya? Ama mo ni Uncle ko ti aking kuko ay tidak ito yung inuman. Ah. Ibagak lang tinagan ni Uncle Kao. Nakdang! Ay. Inteng, dandan ni kano na idong party tricycle ni Kwarog idinagawid idarabi eh. Ita apay ka daw. Kasanaw, nabarbartak da kano anagawid. Kanayon mo't nga ibagak. Saan nga ag-drive iti tricycle no nabartet. Ay, ngam di na kamot dengdenggan. Nagiinuman da nga taaya. Ijay kano ile. Ha? Ay, talagan sa adi na kan dengdenggan dayjay akaanakam. Mabalintag damag, nana. Anya day tabarok. Dito'y kaditi barangay Kabildatan. Wen barok. Ayan na dito'y ti barangay Julio. Ija abagatan. Diritsum laeng takalsada. No makadanon ka, ijay puun ti akasya. Ijayan ti barangay Julio. Saan pa'y Agi na nakapay laeng ijay puun ti akasya. Ni, nagadayumat gayam ti barangay Julio. No nakay nanakan, diritsum manentay kalsada. Inton kwan, adda makitam apuun ti mangga. Ket, aginanak manan ijay. Saan? Adu ti bunga jay mangga. Ang di mo mabalin ti agpuros. Nagadayo ngayon ti barangay Julio. Ijayan ti barangay Holmay. Iti asidag ti puun ti mangga. Ay, kunakno agdiretso akmanen. Agyamanak nga rod, nana. Kapitan, umay kasingiran. Naa. Apay ada utang ko? Won, kapitan, daytoy ti listaan. Ay, na. Nagadumot din dito nga arak. Nag-iinom kayon sa kapitan. Kadwayo ni Kwarog akaanakam. Na. Makaungitak manan. Hanap, madamdaman tulagan. Inton nakapanaw kan. Agungitak ton. Anya ngay kapitan, agbayad kayon. Kita agpay ti wallet ko. No, dakarga na akwarta. Kapitan, umay ko isuko ni Kwaraw. Nasaya at magtanag parang kakwaraw. Kuwang ka. Saan ka ngaglabang itilikodan ni Marituyan? Aha. Ang ay sos, di mo ka din ungtan, Kapitan. Kaasimot ni Kwaraw. Anak ko pa'y gayam iti bunyag. Anak mo itibunyak ni Kwaraw? Wan, Kapitan, nakita di picture mo iti lakas, ha? Uray si ka nalipatan pa yun. Ninang, di nakbaybayan Hay, Kwaraw. Maditi aramid mo Naskit amaikan ka itilik siya. Ninang, leksyonan na ka na. Da, anya ngay aliksyon, Kapitan. Bayadan na di utang na, ngayon panagan na kanya. Bay amon. Siyak aninang nantimang bagbagakan ko na. Ha? Ay, Kwaraw. Ninang. Ingkabayadan di inutang mo, ha? Ninang. Kat di mon ulitin nga iutang ni Uncle mo, takababain, wan. Kapitan pa'y mga round. Nalawag balaw. Ninang. Jakton ulitan. Promise. Ay, Kwarog! Nagkunangamin ayutang mo ni Uncle mo. Nanya ngayon todas mon. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Paklay. Musika,
ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengan.